Empanimfo se enso tap on kyerenya eya woje wo. Na ka yonipa bi Ghana ha no wo no eya hardly for them. Say ensem bi ba na etwa Ghana ha na ko matire mo adwene but now no obu nyina se afie de ombekasa. Emum aba na num emum ekasa wo ye. Emum abekasa. Oh. Me kana me kyerɛ ezie nyomtini kɛse baako. Anim Yirenkyi ebusu abekasa concerning Arabic and Chinese language ya de be hye curriculum no ama ye mofran esuo school mo no. Anim Yirenkyi ewa adwenkyerɛ abekasa afa ho ama Twene Jonas eso no abeka na adwen. Mesere wa se anidie mo. Obemia subscribe button ne so. Na betan ne notification icon on for latest update. Na be kyerɛ wa adwen de ama me. Ewa comment section. Na be kan phone nala money sana pena de ama o USA NWK. Obese niska edukufia ayanala. Ana 2026 no bia de seniska ebefi. Omo transactions no very fast. O Sunday ya. This can edro. For you to match app no on your phone through App Store and Google Play Store. O nya say uriska kwa akoma agent bi. Say send the mama na wo frefie busa aba omo say mai na oyam cheche David. Nada for say omo yi that pressure nyina firi ono mo. Wan kasa sendiska ekofie asomdwe mu. Na omo ensan chew $20. Abra offer promo code no Penyah TV. Let's go to the story. Onum say aya last 2-3 weeks nimo ana education minister honorable Haruna Idris obekasa ye that time na man phone be air calling on the education ministry say omo enye nsachire ko Ghana curriculum no I in school mo no enye papa ye enye nsachire bi wo mu and me kura no me concern ne say yan mo frɛ yan kura yi ebi o mitimi hwe nkura ni bi akura ketua primary 1 primary 2 primary 3 akogosi pieces eniema hodo nkura ni so school mo no enye ne maketwa obi owo primary school a day onko obekọ classrooms no na wakọ yes subject be 5 a day akura ketu owo primary school obi tin ko subject be 6 a day e dey be nko na ewia eduru exams ya even SHS for kura no eduru wasia omutwere paper baako 1 paper per day but primary 4 we mu kura no eduru examination bia omutwere 2 papers per day yes stressing kura ntimi me kura de mezi enyansa traye wo bibia mu the whole embodiment of Ghana education system na kasa ehia nsachira ehia rebirth etebi mo call on the education ministry say omomra mu na ka monya nsachira bi mo de curriculum ne man qualification school munyi bi free go bo no mo a emfaso bi enhyere ne so ema nkora ne sa enam so ema this education ministry say okay ne mate ase me ya nsachira ye ene on pan for kwotena ase ehwe nsachira no mo de ba e mo chire mu say now no Ghana for ya nsachira ye nyina ne say KG to primary ne de your new curriculum aba na that new curriculum no ye the Chinese language and Arabic abeshim be say enkoda no e ba besua yes change na Ghana for e call say education ministry omunye change in the curriculum no we ni change how na do etimle bra Ghana for na e ba ina say man for obi editu asem no sere ne abasa but so hwe Anim Yirenkyi no we yumtuni as oye nyame adwuma o kan nyame asempa no through music ministration ema 204 no crown oba abofo when I'm trying this particular picture on Ajimai, Banya Daniel Escobar, about 4 SJ Central Church. Now, on time can be, but where the Anim over can be, the Anim as well can be a we and in some more, Anim. I can't say it took the car engine for sim. To be whom be Nabrunino at the engine for cinema, say, fast say, I dear will come. Mimi Pedro be Binini Pedro, but I've been at them no. Yes. On, sir. Na won kasa gidigidi so to bomb pa. The only say they are odious no. They are odious no. Ekuta honam fofra. They are what colonial master no. A different color. There be a when you who say somebody is ruling over me. But so or the colonial master no e de na dwene hye wunia trim no or the deal so one share because wonia so na ye colonial master no na engine si ni mu or the yew so that's it ti many market ya ti fie mo se atwa wa ya se si wi wan aboa bi nso beka wa ifiri wontuma mu eno nti se ye de adwena kwahye obi trim no or the popa o manfo nyansa abema ya de ye ho no a edikan aka se wa ho odene a wodi bedi tumi gina wonte ase so asa wonte ase a wodi betena ase ne wo bi kasa mudi a ena wontumi nya fa ho di mfiri na sentina wasa ase so because no beche wo bibia
so se yetumi edi ye ho e ye kasa mu a ye kasa no betumi agye ye firi no ma bibiri ase ama ya dwene no etumi aba no ma wo se ye so a betumi ama ye mfa hodie na se ye ka se ye nse o mo kasa no ma hoode mrase etumi ye yie dia o kasa no obi bo poso obese no obo poso obese no wase no ya wase wo kasa nti wontumi nwene ade kra wudi din kra no yetumi adane kasa no ama se chebi tumi bedan kibia chebi etumi bedan kibi because obi be friend sa na aka ho asa so am pass chebi your spirit na your body friend no a friend kibi obete onte that's it e bia nso di afa no yes say chebi yo osajufo mo atwofo ripani man that's it e kroni din di chebi e chebi ena broni ntimi nka chebi no okoka kibi no ka kibi ena ye gitum e ye ho nkrata nyina ana ye try no kibi how who's your spiritism every spirit has a name is a code ubona ochia na enya adwuma that's it say code na to afa that's it and you know your language has a meaning every tree word and a can word or whatever Ghanaian languages nina word bia e won nkyerase no kure e wa ankadwade ankadwade ya kan twade enye twade ankadwade wujare na wo twitwu ho a enka bia wo ho a ebe yini nyina hwe sika ye de kra deodorant fra bontemba na nka ye tiase se ankadwade wo ho eno wudi dware a side effect bia nim emo ahoɔden a anka ebetimi asesen sika akoto obi sika akot crash anu we nyina ba debi ye kasa mu onyansa ne ntiase no nipa ntiase yira ana wodi obi edwan ya chikoni odwan yira ne fie kwan a ne ntiase a na wodi obi edwan ya chi akọ obi fie so enti won ntiase ne yira da bia no wo sa wodi obi kasa achi e repent ase ono so da bia bro focus we define all the time redefinition into word ni mean this ene o chana na asesa no ni tie wo sentence bi mu a asesa the whole sentence na kure tie kire ne no a ene asesa you see nkani pa betuma ko chana say what is marriage and I can say marriage between two consented adults na akoye to say bema no bema warrior eno so ye consented they are consented enti or the knowledge no ne language ni bitiu asesam e dia fa wadwen that's it why you know enso nka wo de aware ba wo akamem ana Ghana enkyere nipa mienu a sebe omote bia ye pa omo ware da bida e wo ba ne bema a o manyi asem ye kasa na bitiu Ghana de e ha ye nyina ne se ye lost na ye twa ne brofo o mampani isua usua brofo enti wo ma sua de no ehwe brofo no dia loopholes wo mu ne de ewura mu na say Roman for the Europe for baby so the thing is Roman for the omo yeah then omo nka omo Roman kasa no omo ka omrofo enti je so ma mi betu be do so a enti so fa ne kasa okwa ama no fa ne kasa nko kura bi ase o kire nkura na de ya omo hu na omo de so he no to ho no na teacher ne ka je okay akwa na akura ndi o hu so no se ana se mo ntimi nkan na teacher ne kire mo no twi ho ana akura na start no yede oh yeah adentina wo boni pa brosa se wanyini ne one ne maame ne so am ne na mo atena wadi mfie num mfie du wo ko school a se kasa na yede tete ukuro fie no wo school no menka biem afa ne be kira no da kasa ansa na wo de no akoye so we na sadi pa ne wie school wie na so ntimi nya hwe a wo so wabon ye wo nti so ucha okasa chi ye je kase che ye die ho abro that's right and said evidence is everywhere there's a lot of people on camera for but you're very creative so be ka just one go school because I got na class na the produce and ya antena ko betima produce ti akane mpa ne bebre a share because of that kasa yi
There's no self-confidence. There's no self-growth. In fact, light and 2 years so. Because we catch us on a lawyer to a couple of foot to a educated. These are the shows how to be yet. The natural walk school. Say, what was school and pardon on to me any year? Not the essay. Do to me any year no want it here? Now make us say, ye de brofono at nipa de be blazing some so. Who quite be more the same thing. Opa ko vote arrange ko any pie cabrofo. Consider nipa do say. Ye Ghana ekura ye kan. Nipa say pa na brofono de to pa o metima kan ye. Ate ase na so ate ase ekura na. British cabrofo na me cabrofo. Anya the same. No correct. Because he's speaking from a certain culture. That's it. And kasa odum kuma de dum no. That's right. And to creativity nyina no. Sebe. Wo wodi enim. Ye di twa ofruma. Na no also so na bo ho ban. Na wo de tete nipa ne bebre. The way I debate I don't know West Africa na kasa bibi ha kakra. Ghana and Nigeria particularly. Africa problem pa Ghana and Nigeria. Nigeria for Ghana na say. Ya no yes brother. Yes brother identity ni ho. Kwa brochire kwa hefo no ho. Ghana and Nigeria. Omo pass no empe omman. Omo pa na bibi kito bi ombe jump. Akodi bro ni achie. Yen. Ghana and Nigeria. Ya no den. Enso identity no question mark. Enti kwa bla so say a conscious effort ni pa bi ye say ye pese ye di sankrofo yi so na emo machi ya no mda ne nkoa de a yense so mkasa ane na say Roman for the Europe for bebre so betin say Roman for the omo so yeah then omo nka omo Roman kasa no omo ka omo enti je so ma mi betu obi be du so a ense so fa ne kasa okwa ama no fa ne kasa nko na so diem I don't know what 50 years or 70 years in here. Now still, what person motion at there na mo kan kasa na mo de mra na mo na ne government na democracy na who say kumo. Da be na betra sa hyehyɛ mo de. Pay hospital system see, ye pese ye disable ni na wo video ni say na wo ye. Into ye video na ye force you answer na wo be use no ha. Also you kuyen. Because you are trying to run with a structure that we cannot even innovate on. To no ye na video we answer na wo de abrɛw. Because more no man be bro am beti my even get the Quran the same thing. You force you say person dig that is akosi broni. As I said obi ani to sit no man say. Yeah. Omo dance ni enso dance. Obi ana me be over. Obi a baby wo ha be come on, you nyina be practice. Basa ko bra say o global world. Ntomo mo jina heva. Ye ginam. E be global world. Wo mo a mo so be global world mo tena ba se bu kura broni ntra ne check. Tia na mfa wo de nko no woni nye ho. No kasa wie ya ana Twene Jonas esin Ghana for no say omo so e betiri o madwen e wo ho enti yare na Idris mesra say Arabic no fa technical skills special na nkura ni hia kentenyu no na nkura ni hia de pam instead of some be waste time na ko hia chi honyo that time no mo fanya nai omo hia baba 3 yi eno na omo de ko abrochi ombe yeye kasa de go come no China ni oba America no tebrofo nso otimi nante. Language is not anything else you waste taxpayers money. Ele ko kra book be le Google na ho. Ni akokra China for book. Ani ye mfa kra biology ni. Science ni ade ni enya doctors papa Ghana no mu sebu ni pankwa. Ni enya si jimi an se moa. Yoko for mu ni twa se sami jam fia wi esika ti Ghana ho. Ayi kwati broni on to abama Ghana ban. Abutri ka wi ani sika how many energy na mu nya de kwache no. Abutri ka wi 8 million sami jam fia wi $200 million on na mo. Wasiafo broni na to abama ho. Then ye Jimmy. Was it whether you like it or not, Chinese language will be taught in school. Now some ya mwa na wa kra hu se ya boa o Ghana na usua China kasa. Kwa Penyah no etu krom ye galam se ukro. Ne kasa na ukosua se ya boa. Ubeto akere wa adwen e dia mame. E wo comment section. Ahayi Penyah Brook Media. Agra.